سلاورێز تەماشاوان و گوهدارên Kurdsat News ji Rojavayê Kurdistanê bi bernameyekî taybet li gel endamê deser serokatiya pêdê Birêz Ardal Xelîl Emetê de pirsê rojevê û qonaxa niha de bigerin jî. Bi taybet ku niha piştî borandina salekê ser helûşandina hukmraniya Esed li Sûriyê li vî welatê hanakê şoreş gihîştê encamê xwe li kêleka wê jî siberoja statuya rêveberiya xweser û sîwana wê ya leşkerî li Sûriyayê çi ye? Misyona Birêz Ocalan di çareseriya aloziyên li Sûriyeyê çi ne û gelek pirsên dîtir ku niha girêdayî rewşa niha ne. Birêz Aldar zor spas ji bo dema te. Pirsyara me a destpêkê ew e. Îro dîroka helûşandina hukmraniya Esedê ku bêtirî 6 salî despoteke heşk li ser gelê Sûriyê bû. Gelo bi helûşandina Esed û hatina şer serokekî nû bo Sûriyê. Gelê Sûrî gihîştine encamên şoreşa ku ji bo wê derketin? سپاس دکم سلاو ریز جبو تفای تماشاوانا شخوکی روز سالک دقیقه لسر روخاندنا رژیم بعثیا بنونرتیا بشار سدات ناس کرن براستی پشتی 14 سال شورش و تکوشین و فداکاریین مزن شهید هاتندان بریندار هاتندان ملت سوری پرکوچبر بون هجماره که مزن مالیوان خرابون باجار خرابون ایشا که مزن تراژدی که مزن سوری هات جیان کرن ده انجام ده پشتی 14 سالان رژیم هات رو خواندن اوه مرکاری بیجه دستکفتیه که گاوه که دیروکیه یانجی درفته که گوگ سوری گاری به درواز پیواجوه که نوبه به دیروک آخواده و اوه الوشاندن پشتی 61 سال و 9 ماه پیکات یعنی پارتیا بعث 8 آذار 1936 حاصل دستلاتداریه وقت پارتیا بعث حتی 8 ماه 12 2024 یعنی 61 سال و 9 ماه تمام کرد. اف ندمه کرده چند نفش ملت سوری دبن سیا پارتیا بعث دجیان کرد. وشخواه به تایبت 24 سال انداوی که بشار اسد حاصل دستلاتداریه وقت پیواجویا داویا و رژیمی بو و هری داوی هات رو خواندن بشار اسد سوری رویا و چو روسیایی براسی دما پیکات ملت سوری و صاحبی دیگر کیفاوی جهاد کیفا هر کسی هات او رژیم دسپوت یا ظلمکار یا گو آزادی رینت دا آزادیان یه گو حمدش قد خبو ولات دبن روشک اوارته دبره و دبر هر کسی و کیوی اکوی چه بو باشه ev hat ruxandin wê çaxê hêviyek çê dibe ki Sûrî ji nû dikare bi xwe ava bike birînê xwe derman bike ev êşa guhatî jiyankirin were derbas kirin lê mixabin hin hêzên navnetewî jî û hin hêzên derdor jî û mekanîzmeyên di hundir de jî pêk hatibûn rêdan got yekî wek şere yan jî serokê berê Cebhet Nusra bû پشتی ناوی خو کردن هیئت تحریر الشام دسته رزگاریا شامی لی او هات سر دستلاتداریه او آنین و حمت جیر آماده کردن به پیمانه که نمنتوی هات لگل سوری او کسین دموکراتی خواست کسین گو هیوی بون کومارا دوامین آ سوری جنف دا آوا بکن به هیوی بون پرگالک دموکراتیک پیش بخن حرتم به هیویه تکوشین دکرن herkes derveyi evi maana mesela Suriye de 2 sala dominde per rexistin u tevger u kesayet yen mesela Sünni demokrat u mu'tedil derveyi pevajoy man her waha likêleka Sünniyen mu'tedil u demokrat u rewşenbîrê wan likêleka wê pêkatiya Alewî tev dervey pevajoy man likêleka wê din Durzî jî dervey man وجملك دن في سورياني وآشوري وكلداني وأرمان تشركاز أفاناج دروي ويمان وباكر رجلات سوري بتبعي دروي ويمان بعربي خو بكردي خو بأولخان يعني حكومتك برجالك لشامي دانا واكرن وخاست ديسا وقت برجالا بري لبنا وكيدن بردوام مكان بنارن دوي سالة تشيبو هن هرم سوري شخدسي تركادنه و دسته گروپ انگلیدای ترکادن یعنی هنک هرم داگر کرینه و هنک هرم evri ve biri agol Şamê xwe kirî rê ve birî nikar دوان herema de serweriya xwe bide meşandin
يعني حرقو دچور كونجوجي چه دبنو پرزگريك درد كبن و آلوزي درد كبن وهن هرم جي هنه باكو رجلات سوري پرگالك خوي ديمقراطيك چه كريه حطانها لفكرنك بچينه بويه يعني اوه گو آنا شامي و باجاره كي ددوا وسا بچوك حطا راده كي كار باندورا خالي بده چه کرن يعني وكيدن سوري تف شام هاتي قد کرن دوی سالید ام جی وک هم ایجای ما دو ناسنامه ما هنه یک ام ناسنامه می سوری گشتی هی و دناف دجی ناسنامه می کرد جی هی جبروان مجاران و هر وها جبو مجارا گوام خودی پروژه کن پروژه که ام پیشکش کن جبو سوریه جبو چاره سرکنا پرزگریکا کرد و ازمونه کی مچه بویه د پراتیک دجیانه ده ریوبریه کاتی آوا کرن جبر وانتشتا مدی تج ارکامه یگو ام قاربن دوی پیواجویا نوده پشتی رو خواندنا رژیمی ام سوری جنب ده آوا بکن یعنی آوا کرنا سوری جنب ده به آوا پیک آنی باشا برز اردلنها باوري نابنا و شامد هيا راستوخنها علوي بوان نباورن قالوا هناك كردو ستويل فرياري بريا خسر شامي بايتختهم باورن زانت سیاست د جارنا باوری تنه تیرې نه کې یعنی باوری هبه تنه به زیاده بلکې باندورا ویش تنه به ج باوری بهتر اف کسی گو انا ام دخوازم پیر بتفقن نه ام دخوازم بجن یا تمام تا شامی رژیما بری چو کام به و سوری بکد هره دوی خودی پروژه کې به پروژه و یا پروژه چاره سریه به انا اوانا بری گو از باوری مناقشه بکم از وی بجم هشمندی اوان گل هشمندی که دموکراتیکه هشمندی اوان قبول دکی گو جار دن کومارا سوری خوشنف دعوا بکه مثلا هنه کولاتین دن هنه دیرو که وان بنر فرانسا از نه شاشم پنج جارا کومارا خو آوا کرنه یعنی دویژن پنجمین کومار یعنی کومارا پیواجوی اوی پنجمین هر جاری خو نوکر انا سوری شست و زیدی 6 سالی یعنی جنف دخو آوا نکر ام چت بیجن ام دوین یا تو تمام تو هات شامی هنا قات اني تهات او نمجارا او تمام ايرو روش تلوره وي چاغي كان بهبر اف كومار وي چاو ورا باكرن ايدي امبالا خديني دبيجد وين افندي به دبي حمتش دسم دبه دبيجد دبي جو اس حمتش دبم دبيجد دبي جو بيكاتيك دين جداي متنبه يعني او وقت يقاه ديمقراطيه قبولناك فايولو تي باوريه بشي بكي يعني ميناكز بيجم چون عليه برآوي كونكوجي بسري علوية داني انسان كشتن وحطانها انسان اضرافين وانسان جنين كتشو جنين علويان هجمارك فرمزن رافاندن وحطانا شخر كرنوك جيري البردسي خدن خبطاندن بعربي جردن سبايا يعني وسا نجما في وي تشبك جي وك ما في خد بينه همان تش خصن سويد اجيبكن وهمان تش خصن الهربي ما يجيبكن اساس يعني قدر فد سوان كتبه مثلا اريشي شيخ مقصود واشرفيه كنجبوشه چما ایریشی شیخ مقصود کرن دخواستن ایدی سروریا خو ویرنگی پیک بینن آنا جی وقتی اصرار دکن قصدت خن روجه به جبوت بی پرگاله که پاراستنی ببینه گکاری بوی سیاست خو پیک بینه منر هرم رزگار داگر کری روکی بحث نکن مثلا جوان چته ترکار نبیشن کاش وان هرمادر که من برا وگرن بن سروریا حکومت آشامید بمشن هینا نکارن جبوان هرمان تشتكي بيجن نا سريكانيه ونا جريسبي ونا باب ونا عزاز ونا عفرين وحتى ادلبي بشك جي وسا هناك بشيوي ريفيوي ند من سروريا باشا چند تورين دانو سندنا نبنا ريفبريا خسر حسد و شامي حكومت رچيبو لي انجام ده نريكفنا ده آداري نه اگر بس جي براسي ماينديل سر في ارنيغاريه سبب چنه سبب يك تزانه سبب هندرين سبب دربه هنه سبب در و باندورا هن ولاتان لسروان مثلا انا ترکیه جروجا دسپیکه ده فاکتوره که خودی باندوره ده دوسیا سوری ده و پر هزین اپوزیسیونی معارضه دبن باندورا ترکا دبون و پرچه چند پرچه خاکا سوری دبن داگرکریا ترکا دنه و لشامه جی ناونده کی تنسیقی هاتی چیکرن حکومت شامه بی اریکنا ترکان کارتکا بابا بیجه و اف پرزگریکی یعنی ترک بریارا شامی مصادره کرنه اف آلیک آلیه ویدی دوا
حمد شمتي خمدسي هستي تركاج وقت بخياليه دواي شامي نقولوا بري ودخواز تشتي باش بك تركنا هيلن اوجي هشمندياوان وك اوانه يعني هشمنديا ايغو انا شامي حكم دكي بوليتيكاوان تصانوا كياكي حجاج بن يوسف الثقفي هو دي ديروكا اسلامي ده عيني بوليتيكا بردوام دكي يعني بوليتيكا حجاج دخواز سر قال لي سوري بدم مشاندن عيني هشمنديه جبو به هبدو تمام دكن يا امجي خودی پروژه دموکراتیکن روزا دسپیکی ده ما پرتشت گوتن یک هگر وقت راگاندن هم وگر ارشیفا راگاندنی اونی ببینن روزا دسپیکی ما چو گوت ما گوت گره که یکسر کنگره چه به ام وقت سوری همین اصلا ما يخوان بينجل هاف ام بينجل هاف يعني فا هنو هاتن الشامي نور رژیم رویایی کام بهبره امرونین ام تشتکی جبر بیجن ام نرین خوب بهبره پار بکن او کنگرل دار نخستن چی کنن چند زلام خوانین چند کسی گروپیان خو و لجیه کی کون بون و 6 ساعتا گووا ما کنگره چیکر قداندن لکسک پیکاتین تبلی نکرن دو ما گوش بود دستور سوری ما قالوا رژیم چو ما قيب برزجريك تاني الشخص إسلامك هو يعني معناه أفرجالك دستور عويه هي سيستم كويه هي دفع أوج نبدوري بيني في ساندن جبوني في ساندن هذا دستوري ما شو قلت ما قلت بلا قومسيون قوميتين قشتي شيء ببن جحمة بيكاتيان جحمة رامانان جحمة نارينان دناف دهبن وان بهبره دمكي وصا بينا فرا سرفي دستوري مناقشة بكن ام دستوري كيف نفسينا يادن ما قلت بوك هجر في دمانا فرديان دما و گوهز پیوست کاری خلکی مشن جبو کار مشن بگومان پیوستی به حکومت که هی اف حکومت چه به گرک هر کس ناف ده يعني ام لفدورونين وام دناف خد سر هنا كسات على الهف بكن ام بيجن بلا اف بنارينه متوا في حكومه بريف بن حطاغو هالبجارتن شيد بن حطاغو او شيد بن تشك جوانا نكر بتنا خو كرن دبي شد دبي ما ام دس بيك هاتن شامي وشاغ امي حمي بريارا بدن اجمنديا بشار جولو بو اجمنديا بعث جو صابو بشتره دما گول وان شتاو نكرن تام دو بيواجو د شخام دشر دبون ترکا و چتین وان ریشی مت کرن لدی ساجی ما گرینگی دا گوگ شامی دیالوگ پیش کرده وان کمکوژی سر براوی چه کرن و مدید روش خراده به جبو و حوالی ما شو شامی و بوان ر پیمانه کم ذکرن پیمانه ده آداری او پیمان ارمان جامعه چو او کمکوژی ورن سکناندن ام سینوره کی جوی خرابیر دینن وام بجنف ده تشتكي نو أواب كن أم بهفره يعني الرياضة ديالوج تشيكين أم كاربن هريكين مداخلات يبكن أم في روشة بالوز ند علي لشكري ده نم مداخلات لشكري مداخلات كي جود شامد أم ببن خدي باندور أم جربن بسكني ديوس أنابه أم قبولنا كن بيكاتين سوري إيجو نوقتات وان تنبكه يعني أو كيوهم جي بب وك مفتاك ريك فبجبو جار سريع برسكريكا سوري تيدا ام ميكانيزميا انتجري دنافا هيكل وجسمي في دولتي ده مشانتيه هون شد خازن وانا كابينه حكومي ده شكل في دولتي ده تشتكي مثلا جبو ارك بيشكشي وكرنن باكورجات سوريا تهزا خوي عسكري سياسي ابوري وتشرول ميسيوني دو سوريا نو بليزه تزاني انا جارنا افتشدكن تشتي داويت ينم بيشي يعني او مادين پیمانه ده آداری ما نحشت خالبون خالين وي دسبيكي يك دو سي چار وسط بيد هره يعني ما ندفيت وان خالا لغوري ترتيبت لغوري ريزكنا ريزاوي تبيف بچه سر خالا تبار درباز دبن درن آداوي دبكا عسكري جمر نظام چه بكن چكي خودينن يا تمام تبري وي تگاوك نابت يعني بري وي كا جبو دستوريه تشكر كاجبو برغالا ريبريا سوري تشكر كاتا تشي اولهي دام ملت فر گوگب ملت بیج تمام مرسله لشکری نماز مرزیده پیوست یعنی نما او پرزگریک آمازین گوگ از هنک گوهرتن عجیبو کن بلکی نو پرزگریک تا چی گاوا بیت منه شیخ مقصود تاخک و دورتا حلبه ده جگه خدانی تا ایریشی بکر تش حیشت آلیان ده شبکه ده ایریشی تاخا شیخ مقصود کر هیزه که اوس آمازینش حیشت آلیاده مره ایریشی تاخا کت که يعني تخيل كر جاكي وانا ما نزي هبات شبكه هرم تبع بقرم لي باش وملتي شغوسون ملتكي برخدان وانه تجرباوي برخدان هي بريجي ديروكا
سالên derbasbûyî de li ser hîmên rastiya şerê gelê şoreşgerî xwarê xistin kiriye. Tamam erê YPG YPJ qesedê li wir tune bû lê millet dixwe parast. Vala derketin. سەرۆکی سووری ئەحمەد شەرع جار نەدەبێژە کورد دلێ مەدەنە کورد چاوێ مەدەنە کورد بەشێکی گیانی مەی ڕۆحانی نەژی لێ ئەم لەسەر هەردێت نەرک و حکوومەت ئالیە مەدیایی دەچکی دەبێژە چەکدارێن وان لەسەر هەردەی هێریش دکەن حتى ئاستێ پایە بلندێن نوێنەرێن وی حکوومەتێژی بڕاستی نەهەف سەنگێن گۆتارا سەرۆکی سووریە دەدن ئەو چ نیشان دەدن؟ Ana em nehatine bi şer'a re helbesta jevrbêjin û dilê hevdû xweş bikin. Em ne têkiliyeke hestiyarî hevridin meşandin. Rastiyekê yadin wektê beqey te dî Sûrî tev awî ye û em ji wilo beşekin jê ne ew ji xwe re ji mer dibê tu dilê min û tu çavê min e. Em xwediyê vî welatî ne. Ew ji hewek dibêje ez jî hemwelatîkê vî welatî me, ez jî xwediyê vî welatî me, em berî wî xwediyê vî welatî me. Ev welatê me teva ye. Yani xwedkina vend وام جي ولو الكيلا كانت ولا هم باشن عفر مجوار اف تشير تشريك براستي تتخوازي سوري درباس بيواجوك نو بي تشريكاتيا وكيف قبول بك بحثا انتغراسيون يتكن ام دس بيك ده ادار ادم دجن ام دجن انتغراسيون يعني بعربي تكامل او تشد بيجن دبيجن اندماج او دخوازن بكن انصهار دخوازن بکن ذوبان دخوازن بکن حلاندن لیم نابیجن وسا ام دبیجن تکامل آنجی هگر بمصطلح حیوان اندماج ام بیجن یعنی ام بهفره بینگل هف ام بهفره ببن هیزک نه ام دناف ده بحلن ام چما مهرن دلیوید بحلن ام بهفره سوری آوا بکن سوری پیشخستن سوری آوا کرن سوری یک دموکراتیک آوا کرن ارکامه یجی تمام يعني تبري مجهش شامي نايم معناها قلت حمي بريارة بده وطرفك تاني نافدك تاني تشينا بريارة نوسا بدو بيج ولا دكاه نوسان وأز دلي وخوش بكم وتولوجي بفكره هجر تويجي مجازا قبول بك ديس بشار أسد تشتباشتر دقود بشار أسد 2004 دقو قال لي كرد بشكي برجرينجن جتفنا جواكيا سوري يعني تبنى جواكيا سوري تقول بشكي وينه ايه نسيج المجتمعين ولا تقول ايه بقي نسيج وطني يا سوري اذا نابج نسيج وطني درت تشعبي منه ايه جارنا تقول لك تشعبي منه ما هو صادق يعني ام ملتكن خدي ديروككن خدي ناستاميكن لفي عرضه هاني سيرفي في عرضه ديروكك مي كفناري بحزار صاله اولات ما بريفا بريه ديروكك مي شنوارن بيد تبكو انا تاني لباكور جلات سوري نا تاني الجزيرة ده 1205 شنوار مي ديروكي هنا تف ديروك حزار صالاية وتصيروا سوريا بتواهي دجي يعني حتى سينور مصري دما جبري ابن خشيوك انا تنبون ام خديه في ولاتينا انا كرد لحماجي هنا لتجاين برآفيجي هنا لشاميجي هنا لدرعاجي هنا للحلبيجي هنا يعني كرد نتني درو جافا كردستاني دنا كما وسا وقت بقي ام كم نتوكن ام هجمارك كيمن دوي شخور بخير اخو مافنا بدما ابني زكاتي تشد ديار كرن او خولو نافند بينه او نافند احمد تشتي وخد كنافند وايدي تشتكتنا باشا ريبريا خسر هون دبيجن چرسريا آهري باش وتكانت سوريا ديه کو نناوندیه شام او یک ناپجرینه لکیلا کوجی شاندری تایبتی دونالد ترامپ و سوریه جی توماس پاراک گوت او جی گوت کو نگی هاشت انجامه کی باش و راستقین دروجلات ناوینده هون برواجی وید فکرن اون چه بخازن تزانه ev numuneya gemana pêşkêş dikin em netene ji Bakur Rojhilatê Sûrî pêşkêş dikin rast li vir belkî ji ber got derfetê me hebûn me li vir pêkanî bes em vê pêşniyar dikin ji bo tevayê Sûriyê ji bo Hema, ji bo Humus, ji bo Der'a, ji bo Swêda, ji bo Lazqiye, ji bo Tartus, ji bo Heleb, ji bo Idlib, ji bo hemî derê yanî pergaleke demokratîk em dibên Sûriyeke bera ne navendî bi zaten ya zêdî 6 salî Sûriye navendî bû mala vî milletê xira kir zêdî 6 salî bû navendî bû ka çirê derket Welatê xelkê tev pêş ketin, zanist pêş ket, teknîk pêş ket, xelk dalî zanistî digihiştin astê herî bilind ême Sûrî de em çi halî diman. Tevî got Sûrî dergûşa şaristaniyê bû. Sebeba sereke ji vê çi bû? Sebeba mesela navendîbûyînê bû. Yadin ne navendîbûyîn bera her kes û salî gorî xwe jî pênaseneke.
شرع و ایدن تنش خور الگوری خو ما دوی نه ناوندی بوین پرچوونه چی نه ناوندی بوین اتا پرچوونه چیت که تو اصرار دک سر ناوندی بوینه تا جواک سوری پرچه کر تا علوی جدا کرن تا سوریان جدا کرن تا آشوری جدا کرن تا درزی جدا کرن تا کرد جدا کرن تا سنی جدا کرن تا پرچه کر تا تشک تشکیل نهشت جبوگ افته بینگل هفت دوی پرگاله که ناوندی چی به و یادن ما وقتی شورش کرد ما وقتی خون رجان جبو تو بیسر دستلات داریه ما اف شورش کرد جبوگ ام خوب خبره ببن جبوگ ملت سوری برومت خود جارک دن و رومت خوی برش جیر وگره آگو و رژیم بعث بمپی کربو او کربو تعدیل کربو لسروان اساسات بفکره راستیه که سوری دیروکی هیه انا ین وقت توم براک راستیان رجلات ناوی نزانن و نش ما في ويجي بناوي ما باخبه ودبي رجلات ناوين برغالا ناوندي جير نابچ كي حق دايته تقول تحكم بك بناوي ما وتبيج والله جير دبي جير نابه چما ناوندي بون ولاتي تدبه امريكا خوكريه كمين جهان دمانش برغو ناوندي تشاو قيسي بو يهز تناوندي با برا قانه تسر اركبا يانجي الولات اوروبا برانين ناوندينه وحتى دروجلات نافين ديجي ولاتين هناك ولات عرب جهن نافندينا مثلا امارات ودبريدن جبوه ننافندي بوين يعني ديمقراطي بوين ننافندي بوين و چاندا ديمقراطيك روجلات نافين هي لولاتين وان جبو ببن ديمقراط قانون ادني بسينن خلكي ج صاله كي دبستاني فيردكن دبي ماده 1 ماده 2 ماده 3 وان بك جبو بتبي ديمقراط یه چند دامه جواک آمی لگود بری دموکراته یعنی ام جواک روجلات نامین خوازای خود جیان اوی دموکراتیکه تمام دشمنا هاتی تعدل کری چوس هاندی ظلم لیکری نهشتی گو جیان خو خوازای جیان بکه لیت خوازای مده ای هری دموکرات دیسه جواک روجلات نامینه بحمه پیکاتین خواه ام به هفر روقیسی ام بهزار ساله به هفر جیان دکن ناکوکیه گو چیدن دیسه هزندن دن آفراندن راسیا روجلات نامین راستیه که رسن یا دموکراسیه داوی دماوی پیمانه بیوست کود عالی پراکتیک ده حیا سرسالی بیت قداندن نها حکومت ایدی دست به موارد گفاضی که لسر روجاوا و لسر هسده و لسر کردان نها هون دبین پیش بینن کو شر جارکی دی بقوم نابنا و پایتختی ده کیگو حتی داوی سرسالی و یعنی جیروکن وقتی پیمان هات مذکرم ماده بخوی نوسایی دما داده بنا یک چد بيجي دبي حطاه صالكي ام هول بدن حريك بعربي نعمل على انه ام فان ماديجو هنم جار سربكن ما حطاه صالك اجده اداري تبع حسب مش خوي حطاه ده اداري ما انا صالك سري صالي ناقده دو نقولتي انه يعني ذي بيك نات النظام شوف مساتنا دبيجي حطاه صالك ام هول بدن فان بيك ما هول دا بيك هات باش بيك نات الحكومات هيز دشيني برانبري هيز ان هسد الدير زوري لالي دير حافري وانا كيوان مترسي سر حلب تنيشه مقصود داخل كردا انا ابانا براسي هيز اون هبا وقت جا اريش الشيخ مقصود كرن مرزود اريشي ماجي كربانا هرمين دنجي او چان دوان اوه هشمندی آوانه و هشمندی قبول ناکیه که دن سوری جدا هیزک جدا هوا او و هول بدن چا خراب که من هرن بان عشیرا کرن بان روشنبیرا کرن بان پر انسانا کرن خواستن دندره و هرمه دوی ساله ده خواستن پر پرزگریکا درخن خواستن پر تشتا آلوزیا درخن دی بالا خدانه نگشتر ارمانجی خواه ام دزانین چو قویس انسان ریخستن کرن شاندن هرمه ما جبوگو تولوی آبکن حتی هنک انسان شاندبون جبوگو فتنه چه بکن پرتشتین کرن یعنی و حساب سروان تشتا کرن چند جاره ایریشین وان هرمه ما کرن دخوازن اتمسفری که ولو ترسید چه بکن انسان بی دمکی تشتک نامینه و خطریه و وسایه باوری انسان هم بری و بریه و بسازیه کم ببه هر کسی جا خود تسلیمی وان بکه لفقط ویش بیرده که از میاد قیس تبلا خود فروش ویده بنا د سوری د هزا هری ریخستنکری یا هری خورد یا با کروجلات سوری دالی اداری دیجی دالی عسکری دیجی دالی همه آلین خواده بلا خواه نفروشی تا شیخ مقصود جربان تا دیت انجاماوی وکی دنجی یعنی حتی هرمین دن تا هی نوجی صافی نکرنه که هرمین داگر کری تا چکر جوان تا بگراندن هرمین مثلا سوید اکات تچور تا چکر هرمین بر آوید تا چو تا چکر یعنی چه خیرت بری خود دبر خیرت همین آداوی دگردوی برا قصد چکی خو نظام چبک خو بيد نافا ارتيش عمد بحل ارتيش اتش خوتنا
ارتشتنا يعني انا براسي انا قصد مجازا از بيجم ناوا دكوانانده مثلا قصد بريار بده بيجي تمام ناوا ارتش زي اندماج كارتش ارتشتنا ذات نيجو بارتش قصدي جبو بده دبي بريويت غافنا بابيجه يدي اغو ما دفكراندن شي يا مثلا دبيجه تمام مثلا بريوي شاندايا ما تشو معناه ملهفكر معناه وش شاندايا ما بوان الهفكرن جهازة عسكري قصد وك سي فرقة دبن او تشجر دبيجن يعني سي فرقة بهفرد بن هيزك نه هيزكي بشكي باسكي ارتشي وجبلي هيزك دنيا سينور وجبلي هيزك دنيا تايبت يا جني اف قبول كرن بس شما حطانا بيك ناينن نافجي خواستن ناوی فرمانداران، ناوی برپرسیاران، ناوی کیل و کویده و فرمانداری و کوبی ناو تف خواستن، ناوی جوان رو چون، حتانا این برسیف ندانه. حتانا نابیجن کام خوان من خوان. نه ایجا وزیر پاراسینه دوم پیشنیاری شاندی یا تا پیشنیاری شاند مانه بریه ملحف کرد. مانه ملحف کرد و منافش در شاندن لسر اساس هر کس فرمی دی ناسنامه خو بگرو بشه او ارتش هاتی گوتد بیجه بشه هات آوا کرن. ایدی افش کدرکت، اف دیواتیا او سوزا گو بریدان جه دخلپن. چما وی چاقی پر خوش کردن و گو تمامو شاهد هنه. یه امریکی رو نشتیبون دما شرع بخوا گو مل وی ملحف کریه. بشاهدتی آوان. لی چما وی چاقی ولو گوتن جبو چه حمد شلو خوش کردن جبر گوی بچو امریکا. وی بچو واشنطن دخواست بیجه بنا وام حمدش چاره سر کری. جبوی ترامپ دگوت اسلام کی سرکفتیه. حال بک پشتی وگریا حتانا هفدیتنا کینا نکرنه. فاف ده ديار كرن قول نيت اوان ننيت اشاره سريه نيت اوان يعني شخوره وسياسته يمكن لف ودوران يمكن دردور بفتلن كابنا رنغوري اللي بنده شنو كابلكي ترك جوان تشتكي يمكن بلكي ترك بشكرياوان يمكن بلكي ترك يعني حما هيفين خو ابيتن سر تركا اللي فقط فيج بير دكن ترك انا جو باكوري كردستاني برچه هري مزن بسروكا بور بامرالي بتفجرا كرديره دناوا ديالوج ايديه برز الله نها امتد زانكو الرجات نافين قال لك شيء جواكي هنا كودبن مسألة مينا كي بيجم فلسطين وإسرائيلياش يا كردان اف كردستان كو هاتيه بارچكرن براسي بو قريزك كونها قال گوتو برجواندی و پلان سروتين آواکرن نه برز اوجلان مسیون آوی د چارسریا برسا کرد نام نابیشن تنیل باکر سوریه ده هيا بچه آویه انا سروکاپو پروژا کوي هي پروژا دموکراتیک کرنه پروژا آواکرنا جواکه که دموکراتیکه پروژا چار سرکنا پرزگریکا کرد ویشه وازی یعنی او دبیجه دوسا دولت نتو جواکا دموکراتیک جیانا کومینال پروژاوی اوی یعنی جهما تایبت ام وقت پروژه بگرن دست ج 2010 ورو یعنی رنگ خدایه بری ویجی پروژه ج 2050 هبو لی فقط ج 2010 ورده وساوک پرگال خو پیشکش کرد و سیستما کجه کی وکیدن یعنی او بسالای پروژه پیشکش کریه او پروژه او نتنیج بو باکوری کردستانی نتنیج بو روجلات باشور روجاوایی او اساس چت بیج دبیج جهان تف ناف قریزه کی دی قریزه کی جهانیه سیستما حداثه قریزه دای چیکرن جبو وی ام دخوازن جارسری کی پیش بخن اف جارسری اف مثلا وقت 2011 ما دست پیکر ما مثلا نتوا ديمقراطيك ازاديا جن جانا اكولوجيك جواكا ديمقراطيك ما فاناش كواني افانا مش تزو فلسفه سروقابو درخست يعني او مفكرك فيلسوفك ريبرك سروكك نرين دانينه ماجي اف باش دي رايدين روجافا بشيرت اوجلان دكن يانو بنا شيرت شاواي بروجي اف بروجي مديتي بروجي هري باش بو ماج بو سوري اف انا مسوي بروجي دمشن ايدي اف بروجي تشيه پروژه وید بیجه دوی سوری به سوریه ولاته کی دموکرات گبو ولاته کی دموکرات و چاغه پرگاله کوی دموکراتیک چید و چاغه دستورا ویل گوری و چید و چاغه امه دناوا سوری د بهور او کنج برچه پروژه سروک د جوهر خود قطبون تتنه پرچون تتنه دولت اقدن تتنه انا او چید بیجه او بیجه جسوری قط نبل بشامير باتفقن افتشي باشه ايش خو بروجا ماجي هذا دبيجي نبن بشكل ديكتاتوريتا هاجر هاتو بو حكومانه لدمشق دبيجي هاجر اي شامي
و راسولوی ام جی دبیجن گه ای شامی گاوا ناویجه و گارتنا دموکراتیک چینه که وی به چه وی به دیکتاتور ام جی ام دیجی دیکتاتورانه ام دیجی دسپوتانه ام دیجی ظلمینه ماشخم هزار شهید دانج بو چه جو پرگاله که دموکراتیک چه به و اف یعنی پروژه که ام باورن گو اف پروژه گرک سر که نه تنه حتی در محمد نه تنه سوری ده ام دوی باوریه دنه پرزگریکا فلسطینیان ببی شوازی ان چاره سر به پرزگریکا لبنان هندری وید انا آلوزی هنه بوی چاره سر به پرزگریکا هندری عراقی منش 2003 صدام چویه هنا آلوزی وان هنه پرزگریکا وان دیسا وی پروژه و دبه ما بس تام چیه یعنی وقتی آلوزیه کبه به عینی امور و آلوزیت نکار چاره سری کی جویر دینه دوی امور کی جدا تبین حتی آلوزیه کی جر دینه عینی ری تدوی عینی عنوان دوی تر ریک دن هالبجيره رياضن اف الرياس يمين ياغو من 2000 رياضات هالبجارتيه فيرو روج جان هناك انسان از بالا خدم را گاندنی وسا داخانین سروک اپو یانجی نرینین گو بناویتن او کرن ولوش خور شیروت کن وقت بقیت دی هما وانولوش هاتیش خورت شکل گوری خو اوا کری سروک جو به خراب عینی وسا خوازن شر تایبت لگوری بدم شان حال بک یا ایگو اف بنگه پروژا گو ما خص پارتی پروژاویه مثلا روزن دسپیکه ده پروژه جواکا دموکراتیک ده هی آنا تو وگر هیمنوی وگر پیمانوی جواکی تی بینه ده بیجی جواکا جوا خوری خسن بکه دوی پاراسناوی جهبه یعنی مثلا یه پگی چاوا چیه بون نب ارمان جاگم ارتشه که آواف کن جبرگو دوی پرگالا دموکراتیک ده هیمه که وسای جواکا به پاراسناوه یعنی اف سیستم اف پرگالا که آواده کن یعنی جواک دی خوب خبره و بدوی سازی و ریوبری هبن افتشتان هم 2011 هم ام جبوی خبتیم 2014 وقت خسریا دموکراتیک نرین اوجلان جبو قصدي هبون چاو تبلی ان تجربه و چکاوی گوتبو بشکی تبلی حکومتی بشکی جی بمینه پاراسنا هریمی انا بنا تنامه تبرنکی فرمید شجمر نهاتی گوتن از بحثا پروژاوی گشتید کم یعنی اف کتابین وی گو بسالان ده سالایم دخوینن افتشتان اتودوان کتابات هنه يعني دبيجي جواكك دولاتك كده قريز وآلوزيك فيرنجها بتشارة سري أفن أو أختيك أنا جيب برسنجي مثلا قومسيونك يا تركات شون قالوي بس هم نزانم بيكا تشبير مناقشة كرن التلفزيون تركات تشد قوتن دقو ما نويسا آهف ديتني 16 روبل تشيبوبون 6 روبل خوندن 10 روبل دان عليكي دبقو پرتش گوت بن اوه از نکارم آنا سر تشکی گو فرمیج من نهات گوتن سر حکم بکم لیازویت زانم نج فکر و رامان سروکاپ و با اف پروژه چینه دو اساسا قصد چینه دو یا پگه چینه دو خطا یمین چینه دو و اساسا اف تشتنا با مثلا خیال بک 2011 ما خطا یمین هل نبجارت با ها معنی فکر و رامان سروکاپ بون ما اف هل نبجارت با و مجبور وانه دنکر با مثلا مجوك برادر انا كسيم ابو طعم شخور هرم من اندام ائتلافي انا مركوب انا في در تبدا داعش دوا انا فرتنا با يعني كسك ندما ويشاغي يعني ايجو افتشت اواكر فكري جو سر افتشت اوابو انجخ او كار بسر كفتن اشتر بيبينه يا اليه دنيغز بيجم جبرگو ترك فاكتور کی سرکن خودی باندور اند دوسیا سوری دو اشکره وقت مگوت ارد سوری دسویده شام دسویده باندور اوه هي جبوگو امو شامی جلهفکن دوی ترک بین رازی کرن ام بیاد زانن یعنی ترک دین رازی کرن ام چوقیسی پیمان اب شامیر دین جی و نگیان جام همیناک ده آداره ما قبول کر ما حیش خال ما بهدور امذاکر نه يعني شارع سريع آلوزي واتفاق بيواني بيك أيناوي هون برياراوي ياج آلي حكومتي الأنقرة بين آن دمشق دمشق دوی روحن که کس که انقره بگرن نعم او جبر ام زانن انقره مثلا پیمانه ده آداری چما پیک ناینن نکارن ترس انقره نکارن بکن فجبر ویج بو مت شکی پر باش فرصت که وقتی گو سروک اپو به پروژه خوی آشتی و جواکا دموکراتیک قارب ترکا بین و آستی گه و دجمناتیا خوشمره و ایریش خل سرما و نقبول کرنا خو هنکی کم بکه و اواب بهز جبوگو ام قارب شامیر بتفقن يعني اي شامي حرتم بريار كيدن شكتكن لكيلك اخول تركاد نارن كاوي ترك تشبيجن ف واقعك يعني ايرو هي فجبر في ترك بامرالير بتفقن
و او جی ببه يعني ما بس تام بي اوه دو زامه يفر و باكور بهدوف گريدايه گهگرجبو باكور ترك جاره سريكي قبول بكن د زاگون اخوی بنگهین ده به شوازی که شوازان گهرتن زاگونی پیک بینن نما کار سوری بنانه تدک جبر سوری و شامه جر به اما و دلجم خط قبول که شمات ناین از او بکم اف او به واجول ور بسرکبه جبو ورجی دبه درفته کی گو شام کار برحت تابی پشتی گو هشمندیا شامه جوار گهرتن پشتی گو وان گهرتنا قبول بکه و چاقه کار حسان درد. بله نها در دوره 5 میلیون علوی سوری دجین در دوره 1 میلیون درزی بتری 4 میلیون کل حیا پنجاه نها اگر هاتو شام و سنیه نرمجی هنه اگر هاتو ام بیجن شام هایدار و گهداری و نکرو چتی گوند خوازم پیک نانین هون دکارن جبهه و انیه که آوا بکن بفن وکو اپوزیسیونه که جی حکمرانیانو یا شرعه انا تدي حرتش وقت وهي مرا بنرخينه انا دفير وشيده يعني وان اوتوماتيك من خوسا كريه وشرع وجروب خو كرنا جبهاك وملت سوري تبل تجي خوهشتنا يعني حمد بكاتين دن البرامبري وين اكبر اسبل الجارتنا كشيفك از بنارم بك چند كس دنگ خوب ديني يعني دياره ايدي اواب رنگي که خوزایی چه ده يعني اساسا تشنه هنه نگو تبريار ده تشنه هنه وقتی ای برامبری ده گاف که داویج پلان سازی که داتین برنگی که رنگانی زیگ دبه رفلکس ال برامبری ول گوریه درد که تهاتی تو اساس دگرو چه پیکاتیا تبع داویجه ای پیکاتی برنگ خوزایی به مثلا انا علوی دبیجن دبه قصده انجح باوریا ما قصده به درزی دبیجن انجح باوریا ما قصده باوریا ما وانی دنای معنا قاشو او حکومت نورمال همولاتی ولاته کی گرک باوریان با ارتشا ولات به نه به هزکتن بینه فقط او نبون هین نه ارتشا وانه نبون حکومت جی نکارم بگن و آسته پروژه آن الفر باکور رجلات سوریه هیه پروژه ری گنجاو ملت بر آوی جی و ملت سویدا جی و ملت حلب جی و ملت حمص و حمای جو حمدری انجا خولو کار به سوریه کنو ور بری و برن سوریه که لگوری پیوان شورش ور جیان کردن امریکا هم در کل عراق بهتر بارگرانی امکان بیشن بهتر تیکیلی و هماهنگی به کردان را چیت که علی لشکری دجی بتایبت نه سوریه دجی امکان بیشن هف پیمان کاتیه و جزو دجی هف کاریه که دجی داعشی ده هگر هاتو ام بیشن شام به میسیون خو رابو آبناویل دجی ترور داعشی و هگه حسد تبلی ارتشی نبو امکان بیشن سبرو جوان تیکیلی و امریکا و فرانسا بریتانیا چاوبه انا في دولة انا تدي اوجي حسابي وانا هنا حر دولتك دبي هرمي دي روجلات انا فين برجرينج وسوري جي يا هري جرينج وحريك بلان سازيه وين برجوانديه وين هنا وازباور ناكم اولات انا يعني لغوري هيزينج وانا لسر عرده هنا قلتو كسي بري خستنكري وبهيز وقدي باوري وببيفان وقصدي ورديتن يعني اوجي جو برجوانديه اخو نجبر مرسله حسكرنو كيف اوان جير بجيرنيه يعني اوجي جو برجواندي خو دبيننگو انجخ قاربن بقصد يرد بهرمد بخابتن لي دي صدايا داي بريار وان اواي از نكارم بناوي وان تشكي بيجم لي اغو ازانم بيجم اوه ما سوز داي گو ام تكوشينا خو خرد بكن جو سوريا ديمقراطيك اوافكن وجبو پرزگریکا کورد دی سوریا دموکراتیک دوار چاره سر کرن پرسامه داوی برز اردال چند پرسیارن هونان دی یک پرسیده تمیسیون اسرائیل سوریه دلها چاود بینه دو اگر هيا کوشر نابینا و شامی پیکوره براستی لویز ده ترجینها رخنه هنجی کل سر لوبیا کردان لدروه بوچ نه حاکم زیده تر زانه اسرائیل آنا دشر جهان دوامین ده ارکه کادو داینج ترکیه ره جو پاراسنا اسرائیل حتی اسرائیل ده 48 خو آواکر لی آنا 48 ور و اسرائیل آنا گشتی آستا که پیوستیای ترکانه ما بخو خاکر هیزک و آنا ایجا اسرائیل دخوازبه به هیز هری خودی سروری و خودی اولهی و خودی هیز ده دروجلات آنا وینده و پیواجویه که برفرل پیشی اسرائیل هیه یعنی مجار اسرائیل نتنی غزایه هینا قبرص هي هنا إيران هي هنا لبنان هي هنا سوريا هي يعني بيواجهه كدم درجة إسرائيل وهفكار وين عم نتوي
پروژه وان هنه ریا تجارت ناونتوی هي وكيدن جنوب ديزاين كرنا رجلات ناوين هي فاسرائيل جنها بيوه بري چاوا دم ناتو نو چبو تركيا درجلات ناوين دولت اگو خود سپارتيني جنها بيوه اسرائيل به حمتش تجاود دناب اسرائيل در باس به اسرائيل هزه که خودی باندور بده ده هرمه ده انا هناك دوسیای هنه لسروان سکنه دخوازب به انجام بکه دخواز دست به که نزیکی خو تخ اولهیه ده پاشه دوسیای ایران هي و پشتیوه يعني حتى مجاري تركيا جي و دبگو سر قبرص هف كفن فاو هيزك خودي باندوره و دبگو سر عرض سوري سر سروريا سر سوري او هناك دولتين هرمه ناكوكيد نابروان زياده باشه برز اردال اندام دست سرکاتیا پید زور سپاس و میوانداریا توش بوان برسیدن راست و خال سر پرسیاری ما اجي سپاس که سپاس صاحبه تماشاوان و گدارین ما به وی آیم گیهان دایا برنامه خو هر شاد و بختور بن